Hey, what's up YouTube? Hope everything is going great for you. Salam YouTube, sizlerde bari жақсы деп үміттенем. In this video, I've got some interesting news for you from the main sports event of the summer 2018, the World Cup. Бұл видеода быйылкы жайдын негизги спорттук иш-чарасы болгон футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттан кызыктуу жаңылык жөнүндө сөз болот. As you might have heard, Japan left the competition after they lost to Belgium in 1/8 of the finals. The final score 2-3. It was a heartbreaking ending for Japan as they lost to Belgium but had them leading 2-0. Өзүңүздөр билгендей, Жапония курамасы Бельгияга 2-3 эсеби менен уттуруп, таймаштан чыгып кетишти. Жапония командасы үчүн аябай кайгылуу болду. Себеби алар башында 2-0 эсеби менен жеңип келе жатышкандар. But that didn't become as big of a news as what they did after the match. Бирок чоң жаңылыкты алардын жеңилиши эмес, oyundan keyin kılgan jorgu boldu. Despite their heartbreak, the team took the time to clean their locker room, leaving it perfectly clean. Жеңилүү узасына карабай, Жапония курамасы кийим которуу бөлмөсүн тазалаганга жетишкен. They also put up a sign in place saying thanks. Алар ошондой эле рахмат деген жазуусу бар кагазды таштап кетишкен. What a great gesture. Кандай сонун жест. Japanese fans were no worse than their team. Жапониялык фанаттар да командасынан калышкан жок. Алар ар бир оюндан кийин отурган трибуналарын тазалап кетишип жатышты. There's clearly a lot we can and should learn from Japan. What do you think? Жапониядан үйрөнө турган көп нерсе бар экен. Сиз кандай ойлойсуз? Бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Эгер жазыла элек болсоңуз, биздин каналга жазылыңыз. Биз вотсап аркылуу англис тилин жана Америка акцентин үйрөтөбүз. Кененирээк маалыматты видеонун ылдый жагындагы шилтемеден алсаңыз болот.